A couple of things on property rights. I think taxes is one of those things that nobody wants to pay, but everybody's got the responsibility to pay. And the question is taxes fair or not? We've met, and I'm coming from local government, so we've met a lot and we've done a lot to talk to the industry, to agriculture, to explain to them the Property Rights Act. Last year we made a presentation, even a shorter version. Nobody in agriculture took up that challenge to come to us and say, listen, let's work through this. And personally to say that they've put it before me and the Premier, yeah, it's correct. I've also met with them. I've met with the farmers within Beaufort West. And a couple of them are very stubborn, to be quite honest with you. They don't want to hear the bad message, and that is that you're going to pay. Ons kan maak wat ons wil, ons moet ophou belasting in die hof beveg. En dit was my boodskap aan al die belastinginstansies en die drie sake wat daar was, die een in Swartland, die een in Bergrivier, sowel as die een in Beaufort West, het die munisipaliteite al drie gewen. En die basis is dat en in so'n hofsaak is daar eintlik nie wenners en verloorders, allemaal verloor. Dis die bottom line. Want het kost duisende rande. En as die munisipaliteit sal verloor, sal hy dit verloor op 'n tegniese punt wat hy gaan regstel en dan gaan hy die inkomste wat hy verloor het net weer verhaal by dieselfde groep mense. It's a very logical, I mean, that's the income stream. Where are they going to get income from? So the challenge is that we need to take hands with Agri Western Cape to discuss property rights, and then the challenge for the farmers is to become involved within the municipalities, to attend the budget cycle meetings that we're in now, to attend the ward committee meetings, because they don't. And when they've been hit with the bill at the end of the month, then they jumped up and say, oh my, what has happened? So they've got the opportunities. So the farmers within the regions must get involved in the affairs of the municipalities. Anders gaan hulle 'n prys betaal. En ek dink die stelsel is regverdig. Ons is besig om op 'n groter vlak die hele belastingstelsel te debatteer op nasionale vlak. Ons sit tans met 'n probleem dat die nasionale regering is nie baie aktief op hierdie stadium nie. Dit is nou winter slaap, dink ek, of 'n kongres slaap. So ons kry nie baie daar uit nie. En die stelsel is dat die probleem waarmee ons sit in plaaslike regering is dat die stelsel spreek teen plaaslike ekonomiese groei. Met ander woorde, as jy geld investeer in jou eiendom, dan word jy belasting. Intussen skep jy werk en jy verbeter jou eiendom. So dit is die probleme waarmee ons sit. Dat ons kan nie al betaal daaraan nie. Landbou gaan 'n kritieke en 'n baie swaar les leer. Hulle gaan maar moet opkom met daardie fondse. Ek het ook verneem dat Bergrivier of selfs grondwet hof toe dalk gaan daarmee. Hulle gaan 'n klomp boere bankrot maak aan die einde van die dag. As hulle aanhou hierdie saak in die hof beklei. Hulle gaan nie hulp kry nie, dit gaan uit hulle sak uit. Dankie.